hapa Githunguri ndio mambo ilianza, mambo ya uhuru wa Kenya, na kuna shamba ambayo ilinunuliwa na wazee wa zamani ili ijengwe shule ile ilikuwa ya Kwanza College, na kukawa na nyumba ambazo zilijengwa huko zilikuwa zinakaliwa na watu kama rais wetu wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta akiwa mwalimu pale. Hasa ile ombi yetu tungeomba serikali ya Kenya na hasa serikali ya kaunti ya Kiambu ni kusaidia kuona ya kwamba monuments za wale watu zimejengwa pale, na hii kikundi naye kinahitaji ama tunataka kujenga kigongona, na hata tumeomba watu wa museum wakaweza kujua vile wale watu wanaweza kufanywa, kwa maana hofu yetu ni kwamba kama isile nyumba zitaenda kukaliwa na watu binafsi, sinaweza kuharibiwa ama sinaweza kuondolewa ile sura ilikuwa ya museum ama vile ilikuwa imejengwa zamani, na ikawa imetupa sura yake vile ilikuwa inahitajika. Kwa hivyo ni ombi ya hiki kikundi, kama kungewezekana serikali ya county, serikali ya museum na serikali ya national wakaweza kuwapatia wale watu mahali pengine, ile nyumba zile nyumba sikahifadhiwe.